这是咱生活的世界。这个世界四界有囡仔，就甲恁共款。囡仔生活的所在有树啊、花、溪流、湖和动物。有影呢，大自然就伫咱的身躯边。今仔日是啥物人要带咱去看大自然有啥物神奇的呢？是维尼。嘿，是个子耶！今仔日要来熟悉啥物咧？就是顶面是空气，也是云。今仔日咱要讲的，就是云。啥人要来了解家己国家的云咧？印尼的瓦法。古巴的 Jonathan。美国的 Hazel。还有 Slovenia 的 Sweet。Sweet 甲伊的朋友要做看云的卡片。Jonathan 在传导大号要用的物件。我发伫云降落的雨内底跳舞。Hazel 在看云，佮甲云想做足侪种的动物。咱来看卖哦。你敢捌看过动物云？有时阵你会看到动物秘伫咧云里。阮咧做看云的卡片，这会当互咱看敢是要落雨啊。先画云。有什么是怎么解决？这是看云的空。搭一寡云的图起哩，看啥物款云可能会落雨，啥物面。云若白白光光，就袂遐紧落雨。即类云白白啊，阁有光。即类云边仔小可乌乌，
粉蜡冰后，就是水分扣有够啊。了后，雨水是要滴落来涂骹。这个粉足乌呢，真紧就要落雨啊。这类看起来有相强凉。Beli sidra tambor. Sidra? Iya. Winnie? Winnie， 有啥物物件拢同款。拢是粉。嘿嘿，Winnie，嘿嘿，嘿嘿，Winnie，嘿嘿，落雨的时，阮会想办法尽量欠雨水，雨水会为雨水管流落来，遐阮会放一卡大水桶。即马雨通来画图，兼看雨。好停啊！雨水管干那剩无几滴水。大
大丰收，水桶底到甜甜甜。你看，阮小妹伫水壳仔跳来跳去，阮嘛做伙跳。哔哔哔哔哔，喂咪喂，嘿嘿，喂咪，嘿嘿嘿嘿，啦啦啦啦啦啦。这个雨水通互阮刷落来几若工，拢有水好压花。所有食物拢着爱水，种伫厝外的爱水，种伫厝内嘛爱。你敢捌阿花？维米，维米，一年好过真够好水。Nih, ayo bawa minta deh. Dulu. Bapak. 我来帮抓住那个。Dia sedang kemana tuh? Kita buat jalan untuk laut yang dalam. Berakhir di sana. Oh, enggak, ininya 我抓准正想打吗？扑不起来呀！ hampir robek. Ah, ada bebek. Ya. Ya, berarti. Ya, tenggelam. Kamu bilang berarti? Aku tenggelam. Aku tenggelam. Ya sudah. Kamu bilang berarti. Nah, siapa sakit tertuna? Kamu belum menang belum menang. Sebentar ya. Ya. Asik, aku punya perahu baru nih. Dan ada lagi. Kalau mereka hanyut. Ya, Hamzah tuna.
咱会使顺顺，不真水面呢。Berarti aku menang. Kamu juga tenggelam. Itu kan gara-gara kamu jadi robek. Wah, dasar raksasa. Oke, kita ambil airnya.用魂来去咱的眠床，淡薄仔钟呢。Inşaattan najveća. Deko, Inšaattan imamo dike. Pogledaj kako je. Svi prema, se ne moram da. Eno putija čajna to sam. Ale kaka maj. Nije da ne paše po patale sigurno. Nije, jaz lehto. Evo, napravno. Ja ni veže. U redu, gremo probati.你会当跳入米魂内底佚佗。无问题，分面床足赞呢。这是咱生活的世界，这个世界四界有囡仔，就甲恁同款。囡仔生活的所在有树仔、花、溪流、湖和动物。有影呢，大自然就伫咱的身躯边。云是大自然内底最重要的一部分。一滴一滴的水拢藏伫云内底，云若水气伤饱，水会滴落来，就是落雨啊，就美妙诶！真感谢 Sweet、Hazel、Jonathan 甲Wafa，今仔日甲咱分享恁国家的云。当然咯，爱特别感谢伟米，甲咱所有的人合作伙。